Dah 6 bulan saya pakai fast charger. Ada 170 volt 20 amp. So di 50 amp lah. So fast charger ni support dari 12 volt sampai 168 volt. Berapa voltage dengan ampere. Konektivitas type 2 charger. So ni ada 2 port, so kita boleh utilize di 2 port Okay, jadi kita nak guna apps. Okay, kita aktifkan charging dekat apps Charge EV. Charging station dah aktif, kita punya fast charger pun dah hidup. Saya set 152 volt dan 15 amp.